Hey hi All India Radio Aizawl ani Chanchinthar a chair tu lerem sang ralte Mizo COVID-19 shipui vei Mizo sari samyat pakwa antling to a nimina khan shikai sompani mu belani Aizawl Municipal Corporation huam chung veng sang te khautaka inkar khip mekani Rampuma COVID-19 kai noi somni parukle singni chuang mu chua ani to Manipura Highway Project som pathum na thona turlung Union Road and Highways Minister Nitin Gadkari an aphum Mizoram COVID-19 shipui veiza chu avain Mizo sari samriat pakwan tlingta a Nimin Khan COVID-19 shikai som pani mu chu ania tihian shivei en kollai zali som pasari anomani Aizawl district COVID-19 ve mu chua tharte positive contact atanga kai vek chaltlang lili venga mi pathum mi pa pani Mechia pakhat kumsom pakhat som pasarile somnga panga upa tebaka soleng khomi pani mi pa kumsom le mechia kumsom nga pasari mi ani a darlon khwa mi mechia kumsom thum paruka upa inakai bok heng shikai mu chua tharte a hian dan nalang chuak ala omri lawani heti la hian chaltlang lili venga positive kai noya durtlang sinod hospital a chui chian tur omawangin voin tlaidar nga tangkhan thule ma chu damlo inen tir le admit ati theiri don loti sinod hospital chuan tu chwa asiamani Longtlai district ami COVID-19 positive thar himi pa kum samli pariata upa Maharashtra tanga lo ho Longtlai hospital en kolmek COVID-19 symptom la nei lawani Rapid antigen test mga COVID-19 positive mu chwa te Kolosep district sample test zingami pathum le Serchip district sample test pani ania Kolosep district positive mu chwa te namdang lirthei khaltu mi pavek kumsom hne tanga somthum pariat inkar asama tanga local pani bihar tanga local pakhat ania Serchip district positive mu chwa tharte mi pa ve kumsom hni pathum le somni paruka upa asama tanga lokir ania COVID-19 symptoms nei anom lo Nizana tanga nele chung chu Aizawl Municipal Corporation huam chunga inkar khip sarkarin apuanga hemi chung hian COVID-19 shipui inkai chon dan en dikanienga akai te dana tur en felbaka kai hlau thon ama frontline worker te en dik anni bokang Health and Family Welfare Minister Dr. Althang Liana kai shwai nimin khan meeting ne ni a nizana tangin ni somni pakhat zingdar li le chan ve thleng AMC huam chunga inkar khip total lockdown kalpui relani COVID-19 shipui dar zel ve na konga chakzo ka mala ka ni theinan he thutlu nei siamani thu sarkar tu chwa chuan atar langa hemi hun chung hian inkai chon dan zau taka chui ani anga amatonga thoktu frontline worker te po zau taka test ani anga ani ba ka me pui mi mira tangin swab sample la in random sampling test nei ani ang Total lockdown hian COVID-19 dona atana thoktu te thuthar the dar tu press mi te tui kolpetha le imbia pondalama thoktu te le duty te bonu te le chanchin busem tu te nitin mamo essential commodities phurlir thei te huam lawang meeting a hian police le health and family welfare department ayo ten contact tracing an kalpui dan tar langin tun na positive case chen khate kai dan chu engtin takni an kai ti chian taka fin fi a har thuan soya contact tracing chungchang LLTF VLTF ten an mani veng chung thewa rang taka atulanga chet an lak theinan contact tracing chungchang a chet lak ani dan ama theiang ber insurance thin ni se anti Meeting a hian paramilitary force zinga COVID-19 vele kain tam thu po tarlan ni in anzom tur in kai shwaina sarkarin asiam te chu khautaka kalpui chhun zom zel ni sen ti a paramilitary force zinga COVID-19 ve te chu civil mi te nen mun khana da ani tot lo thu tarlan ani COVID-19 dawna konga amatonga thoktu frontline worker abikin swab sample la tu le thoktu dang te chuan shikai theina chance an nei san bi ka wangin an mani ina ho mai lovin mun khata an riana tur facility atan tourist lodge chaltlanga building thar ro manani a COVID-19 volunteer te po loman honorarium siam sakni se anti COVID-19 ordinance board chasi lovin positive te address le chena board to LLTF te rang takashia tirchin ni sentia heian film khur le omjanei zo ka LLTF te ro manna siamna konga apui theidon nia hriatani
meeting chuan state point atanga bungraron phurlu tu lir thei khal tu le handyman covid-19 vei ti la fin fia lo ren hlel de si mi somthum pasari thingdala khong ran mek te chu a thei ang angin an mani state lama thon honi se antia namdang bungra phurlir thei khal tu ten SOP chataka anzom nan SOP chu hindi le bengali tanga le lin ni se antibo Ministry of Health and Family Welfare in December thla a Mizoram COVID-19 vei mi sanga board tura a chu chungcha po soi havin hemi chungcha nga Health and Family Welfare Department in Rom mana ansiam contingency plan le hemi tan thil tolte Health and Family Welfare Secretary na soifia New Zealand in ankal pui mek COVID-19 dauna konga malak na risk assessment chakhat COVID-19 alert framework level chu Mizoram mela duang turin planning and program implementation secretary ne na mo phona pe kani meeting choi mi puiten mun tam taka mas wole social distancing an ngai pui mo lo chu pui anti thun soya khauzo ka hemi chung changi kalpui turin malak ni se antia COVID-19 adar lo nan heng thil ol sam tak mai tuam kutsil midang nen in hlata omle sanitizer man te chu eng diklai po a ngai pui mo turin mi puite an cha ani MGNREGS in lona poisa la tura Mizoram Rural Bank MRB chongte branch mi pui pung khom thin te chu COVID-19 rileng laka invenan ngai pui mo lo wangin no daran ni ni zandar sari ve da changkhan chongte branch MRB kota voina bank hon huna MGNREGS in lona poisa la tura mi pui nin tara tlaiwar huama in tarte CRPF in anhar hoa tukindar li ve la changkhan in tar thale in bank dor tum then kha chuan tlaiwara anin tar thuan soi MGNREGS lolatur hian chongte RD block huam chungmi ten pung khoma hemi pui pung khom te hian hreleng mek laka inven na mai tuam le midang hlata om tura ti chu an zom thalo hle ti Young Lai Association chongte P Assistant Secretary chuan longtlai kan correspondent atrila tunlai hreleng kara social distancing po zom thla thei lo le mai tuam na wal lova an pung khom chu ahim lo hle ani ati Chanchinthar hi All India Radio Aizawl atanga puanani Voin thleng khan India rama COVID-19 shikai nuai somni parok singli sang sarile zaruk samruk pali mu chu anito Union Health Ministry soidanin darkar somni pali kal da chung khan shikai singa sang sari zakwa somriat pani omberin shiwanga thi zakwa somli pakhat anombok heti lai hian enkol damzat po pung chauzel in shivei zinga za somsari pani chuang andama darkar somni pali kal da chung ve khan mi singa sang sari zanga somriat pali dam omin dam an that tember tu matlingani ton thengin coronavirus ve mi noi som pakwa sing khat sang kwa zaria somli pani andam to a tuna hian enkol lai noi rok sing sari sanuk le zakwa nom mekani shivei zinga za pakhat point pakwa pani in thi puin mi singa zakwa somni pakhat an thi to ani shikai le kai lo test na po ram chunga laboratory sang ngor taka tho chun zom zelani a ICMR soidanin nimina ringot khan sample noi sari sing thum sang khat jarok samkwa pasari te sin tun thlengin sample vai bel chathum singli sang khat le zali endik anito ani Manipur Highway Project som pathum na thona turlung wa inkhan Union Road and Highways Minister Nitin Gadkari an video conference kaltlangin a phuma road safety project kalpuina tur hongbok heng highway project noya hian chengwei bel cha sang thum chuang chu state chunga motor kong KM pathum som paroka thui chei that nan manani ang Project Honda Inco Mahian Donor Minister Dr. Jitendra Singh, Indian Minister of State for Road Transport and Highways, General Retired V.K. Singh, Manipur Chief Minister N. Biren Singh Alia Minister Tebaka, MP Tele Sorkar Lai Puile State Sorkar Officer Poimo Te Antela, Pugatkari Chuan Prime Minister in Marchak Biel Masona Tour Angai Poimo Thu Soyin, Manipura Po Project Dankal Pui Zelani Angatia, Chengwei Bel Chasang Ni Zarok Samruk Pathum Senator, Kohima Le Imphal in Kalkong Puiti zau na po tran thoi ni ang atibok chanchen ti top na na tlang pui Mizoram COVID-19 shipui vei mi zasari somriat pakwa an tling to a nimina khar trikai som pani mu belani Aizawl Municipal Corporation huam chung veng sang te khautaka inkhar khip mekani rampuma COVID-19 kai noi somni parokle singli chuang mu chu anito Manipur Highway Project som pathum na thona turlung Union Road and Highways Minister Nitin Gadkari an aphum chuti song chu Chanchinthar kan puan thei chu ani